constitution dan 6 schedule da constitution copy ma po bage tum arjuga arjulong ulo seta la India constitution mate bharat সংবিধান lo phar ko andu chapter ko andu la solam bang itum katu chini pat pela paten jong si ke khan abi pulutan ke article bokane apartment se betum schedule tin se tum lagi pulutan lage ke khan abi pulutan lage ding uji lase jadi tiap pun sekarang kalau India Constitution lah Bharat সংবিধান loh India Constitution loh schedule kreni do indeng kreni do indeng isi mana indeng krenian lah indeng isi mana indeng krenian India ada kacari je apa dah power and function muka kado itu ada top tu loh tapi isi masih belum ditambah lagi kalau tangtu lagi karena Argentina apa sih lingwe bangke schedule 1 dan schedule 12 an deh India Constitution 12 schedule lepas schedule 1 dan schedule 12 an kopi pisi ketok malah masalah mau percaya lagi punya kalam berkuasa na mau next video lo manggil schedule 1 mau bisi tok ma schedule 2 mau bisi tok ma isi apa yang lebih posisi ini cie masih tanpa kasih India Constitution isi ada kacari ji pulutan te ada kacari aron do nahi aron jom se abe pulutan te plan jam kasih ada tim seta India ada dalam Amerika pun Pakistan pun China pun noho ada sedane Constitution gitu loh kasih dan India ada kami ini tuh kita India ada maksudnya isi Constitution selang lo lapan masuk Constitution ke selang drafting committee chairman ke Dr. Bhimrao Ambedkar biar Ambedkar pasti biar Ambedkar kemalu berulang telah kata isi part ng hidup pasti normal kan ini hal apa yang ambil lo pasti India Constitution lo indeng kredi do 12 schedule do pasti schedule 1 lo ke kopi sih kita berulang telah dah langdang lo berulang ke first schedule schedule 1 first schedule maka the list the states and union territory of India. Dah kita the first schedule lo maka. Dah article 1 dan article 4 lo langdang lo berulang ke itu teknologi India ada dong state ko ando. Lapan union territory. Deh state ko ando lapan union territory ko ando mah harga schedule 1 masih kita lo. Non maka itu India ada dong state inko rasa kiado. State inko rasa kiado. Kasi non Assam, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, dan Chenglong, Rajasthan, Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya, lasona kaksi. Katu kami ko rasikya besket do, lapen ke, lasong mong pen Union Territory taho Andaman Nicobar taho Pondicherry taho Daman and Diu taho, lasona kaksi Lakshadweep taho, lapason si Union Territory do. Late, first schedule ang masih taho. Lahalo part 1, lapen ke, second schedule. De, indeng hini long betaho kopilo. Second schedule deals with the provision of for president, governor, speakers, deputy speakers of the Lok Sabha and state legislature, judge of the Supreme Court and High Court, and the Comptroller and Auditor General of India, including their salaries and allowance. Let's see that schedule 2. Mata indeng hini long etokan halo. Lada India ada long. India ada dong, presiden atau mana provision, governor atau mana cakap provision, speaker, deputy speaker di parlimen orang Lok Sabha orang, langsung kasih judge atau di high court non, supreme court non atau mana provision, aja kong ketat do. Lalu schedule 2 masih tahu. Nanti tu lah second schedule aku tak, langkami pelotan te article 59(3), lalu article 65(3), article 75(6). Article 97, Article 125, Article 148(3), Article 158(3), Article 164(5), Article 186, lapen Article 221. Ladangnya sinang tumlang namun kalau nanti second schedule along, kalau ada presiden, governor, deputy speaker, speaker kan cenglok, Lok Sabha long, legislator, judge, di Supreme Court, High Court long, judge, lapen auditor general tumhan, provision kalau dak tok lalu, lakian second schedule lalu. Jika apa yang berdingu oposisi ni lah, sab sini kita hantar no. Lakian third schedule lalu, kupisi to, indahnya thomong to, kalau tangke third schedule contains forms of oaths and affirmation for various office holders according to an academy. Dak to lalu, dak third schedule lalu maka forms of oaths and affirmation. Ni lah. MP man tango, MLA man tango, Chief Minister man tango, pulutan tadi, ba MLA man tango pulutan teh, kalau ada Parlimen nongkono, Legislative Assembly nongkono, langsung si Rastrapati Bhavan nongkono, langsung si Presiden Prime Minister pencenglok, MP atau MLA atau man antame
semi getang di odds and affirmation hala tum semi getang na sonsi tok tok ya I di swear in the name of God na sonsi ni ana mamet semi tang lo jeni det kecer det bharat সংবিধান constitution tang ke klojia phan di ke claim pamejia phan det aron chari mane constitution ni kakan ke dei phan na son semi getang dulu la si hala ke article 75.4 article 99 article 124.6 article 148.2 article 163 article 164.3 article 188 dapat article 219 lo nang tum nang mo polotan te hara third schedule lo putha odds and affirmation hala semi ke denga putha hara lakum theklong ko lalo dapat fourth schedule in den kilometer the India constitution in den kilometer lalo deals with the allocation of seats in the council of states, that is Rajya Sabha, to different states and union territories. Fourth schedule nang article 4.1 dapat article 82 lo nang allocation of seats in the council of states. Kalau dah di Assam pen, Telangana pen, Madhya Pradesh pen, Delhi pen, punon Bihar, UP pen, Parliament lo punon di Rajya Sabha lo, Bangkuan MP sih itu hadak seat hadak long lo, Bangkuan sih hadak itu members itu nanti lah ke. Fourth schedule lo masih ada apa tu? Bengkli lo. Ini hang ini tu ada Assam dan ini Bangkalu isi tu MP tu ini lah kali. Lalu fourth schedule lo ngapain? Sih kalau ada ke itu population wise sih kalau ada itu malah allocation of seats. Jadi kalau seats ada kalau ada peta G macam komite ada sih fourth schedule masih dulu. Lalu article 4.1 article lalu article 82 lo ngalah kalau nanti lah fourth schedule lo pakai itu ada kayak ngomong lalu fifth schedule in the column Indian constitution in the column visit of it deals with the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. Fifth schedule mate Indian constitution Bharat সংবিধান schedule 4 in the column provision as to the administration control of scheduled area and scheduled tribe. Kasi India ada dalam northeast na bahari inglong aso tu mate kapal pihu bakai tu ST tu scheduled tribes tu tapi kalau ada scheduled area for example like Jharkhand also ada adivasi tu di Chhattisgarh tu ada kapal pihu bakai adivasi tu kono para kapal state long so si ST tu lapen hala SC tu hala scheduled area long kosom sera tu kapal pacalomi ma la bangso aja kong hala fit schedule long schedule la tu hala kapal general state kan pressure itu northeast non itu karbian non schedule aja kong sabo pressure general state general district non pressure semua sehala Jharkhand gitu adivasi tu kono mata apa inglong so tumba ST schedule tracks tu hal tu hala aja kong gitu sabo pressure tu tapi how British supremacy gitu lagi la British tu hala la adivasi tu hala damin iko wadi la isia chapter la damin iko usi area gitu hala supremacy la tu hanke non ada rangbo la ke fifth schedule lo mana tu lang tu tekong po article 244.1 India constitution article 244.1 lo mana te la ini tu tekong po fifth schedule lo hala tu han ST tu han kan schedule area lo la ke tik area ana aja kong ha lapen Indian trop lo India constitution sixth schedule di Indian trop itu sixth schedule di sana lo si sixth schedule kopi lo boleh nanti India constitution Bharat সংবিধান Indian trop along dak nihang nire hawa north east hawa kedo mainly Assam along kedo dak Karbi Anglong di Mahasau lapen ke Meghalaya state mat di Garo Hills Jante Hills Khasi Hills atum punon lapen asal mata se Mizoram atu Lai Chakma autonomous council lahai area loman abang ke hala plain masuk ke general atum ke hala tum hala jakong di kerja masih ini tum harga lake ha 1951 pen masih lake sixth schedule bedu manati lo lake sixth schedule ke mini constitution dari lake mini constitution boleh nanti main constitution head constitution di Indian constitution are low schedule la sixth schedule la sixth schedule aja kong ada tahu sixth schedule ke la puson tahu sixth schedule la panggil kan actually itu penangan lidah dulu halake la sixth schedule la kapindrem ke lake chodor de kapindrem ke lake Indian constitution masih kapindrem lasi ini tuh kopi makan ini bangke ini tuh mata pami sini je nahi lake sixth schedule han kapindrem lagi India constitution han kapindrem lake kalau Indian constitution harus sixth schedule dulu Indian problem schedule lagi lake la sixth schedule la India constitution yang set kapindrem lagi la han kapindrem lagi lasi kan ni hang yang hawar ke ini tuh partially excluded area han akapret ini tuh han
hala thoya surna ka fracture do posi akama tha kitlem ke dam puno ta ka ching khurun dam dam ke ni ba kichela posi la da ka khai tong han ke pa phihu ba khai han ke rai kom jia phan ban isia bang ke India Constitution hala ke la ke kap do e phano posi hala Bihar, UP, Delhi, Maharashtra, Tamil Nadu, khai kon Tamil khai kon ka ching khur sona tha hala kon level isi vet ka pin chongi hansi $60 ja kong ilun han iti ka pek pot kali people of Rodan del bank 50 crore 100 crore akana population ilun ke 5-10 lakhs la Rodan ka hala tumat ateng isi ga ko nain Rodan ke general se pin chong Rodan ke ilun hanan dong thiti nasi ilun hanan dong thik theben jakong extra na tipen hala tumat level ka along ka pali dunde hansi ilun han $60 kong iti special pin lagi lake special provision dei inglong aso polling la lage $60 kali la bani sini nai Nagaland ke inglong aso cycle usida la tunge $60 ka tunge reject amase la tunge $60 le dalam non mate Arunachal Pradesh mon chhangbom $60 ja kong tekan ko yune se batun chhangbom lason kasi Mizoram as a whole Mizoram monale $60 area kali Manipur as a whole le lage $60 area kali kapan Assam ke lage ka Bengalong dan di Mahasaucha 2023 BLP tum boro ekor dong boro na han BPC han $60 pipone masih $60 bima lalu cetana itu dopilan raja kong lalu lapan 7 schedule deh India Constitution Indian proxy 7 schedule long BPC to lo bulu tante 7 schedule dah lama itu tuh dah BPC to lo bulu tante sorry 6 schedule itu nangami bulu tante jadi article 244(2) lapan ke article 275(1) dah lama bulu tante 6 schedule aja kong kali kita dulu 7 schedule laki Bharat সংবিধান India Constitution Indian proxy long aja ko ngade article 246 long namlu betum thekong ko article 246 hana bange halo ko bage it specified 7 schedule specified the divisions of power between union and state union and state and outlining the union list state list and concurrent list that is 7 schedule long bange keto bange halo India isia dia lo seta power bang ada kasi tak tu sodo central government state government lapan concurrent list lo mage central and state atum claim ra patun kasondu central government aja ko mo mage state government jiyo dunne state lo mage central jiyo dunne nasi hala 7 schedule article 246 lo mangam to thimpo PP lo central government aja ko bodan te atum army salam di lapan finance salam lason kasi Navy mana la hagorong talong ron kecil dami hal talu tipi long military la kan hala telong tipi ship di jahaz ka selam ni hal air force di jet fighter lahai ka selam di hal lahai anu bang dia la kan atomic energy di atom bomb song di lahai ka selam di hal ammunition and explosive di heli bomb ka selam ni hal ka central government saja kong la state government selam ni state government to man pilo jakong titu kolotan te dalang namno kolotan te thengong no state list no marke police station lamun de lason thasi local government lapan ke public health lapan hospital samukha dispensary samukha lason se agriculture including agricultural education kaho lapan ke lason se kapre lason libraries museum kaho lahai marke state atuma jakong central pen state mongkong ka thak la dula de lapan dia isi ama lalu tangkap poisa ke selam de tangkap poisa ke selam aja kongkel ke union list situ central government situ asam government nung tangkap selam de military selam de lalu lapan concurrent list son make for example like Kazirunga long that Kindu ke like kami pan state government atum jong si unile pulutan ke central government honja kongjahan de central government honja kongjahan military nang to nai kono ba central government tu ada ini skill nang nai development nang nai pulutan ke lamante state and central nang kemra pedo so na kasi concurrent list nang bola laket 7 schedule nang article 246 nang namde thengong lalu lapen ke 8 schedule dan nang namde thengong 8 schedule indeng ke long kisi to lo pulutan ke 8 schedule list of 22 official language recognized by the constitution India te long ke that Khai Pharo Sosial Bong that India ada 22 language mana India asal bong mana that itu mah alam the mana kado koi mana 22 ingko ini an ada kita yang pondolo ada Assamese Bengali tahu Boro tahu di Sanskrit tahu
asal si Malayalam Kannada lahai ada dulu. Okay, ini article 344(1) dan article 351. Article 344(1) dan article 351 ada kita dulu. Okay, 8 schedule masih dulu. Okay, 9 schedule kan ada di pulutan dalam article 31D. Article 31D longke 9 schedule longke kita lalu. It contains act and regulation of state legislature dealing with land reforms and abolition of jamindari system. Article 9 longke especially kalau aku North India akan kalau North West India atau Bihar langsung UP langsung jamindari system pun ada apa kan British memang situ. Asal jamindari system kita lalu longle mana kemudian aja kong kita namun itu longle ciri suri kau cerai kong kalau daksi alang rong cukin kong hala rong soal pun macam la so jamindara andarsi dodunan kong la jamindar kopi macam kita tem salah tu macam klenan kong saya kata kita cenglo kan dua kali istana di dorong military kan dua rong kesidang ustane la kan ka sona istane la jamindara atau mari yang situ tapi la jamindar system la ke cok celu bukan yoksi jamindar system ada the Bihar Land Reforms Act 1950 namun perutan ada Bihar long stane jamindar system kikri la sonsi topik di wadang namun perutan de da Gujarat Agricultural Land Sharing Act 1960 taho the Mysore Village Offices Regulation Act 1961 taho katan kita Bihar Land Reforms Amendment Act 1953 taho la sonsi Land Act hadi aku ka reform tu la ke 9 schedule long situ tadi la ke long lerong kila di long lerong kila la haya system ana ga article 31B long si harasi ketong la ke 9 schedule long la ke schedule 10 schedule long ba ke la lo kopi lo to ke 10 schedule da ke la sila Indian Constitution 10 schedule long ke provisions as to disqualification on ground of defection to sepura contain a provision related to the disqualification of members of parliament and state legislature on ground of defection. 10 schedule like article 102 2 long 1022 long and article 191 2 long say that 10 schedule long hala parliament long kuno state legislative assembly long kuno jong si komane atong gichok chira komane minister atong gichok chira komane ngele komane MP tu se kopile ground defection kopile yong se wala constitution against some that disqualify the upon la tumapan that provision become okay article 102 2 along and article 191 2 along se rasi tongan kali pulang de minister atum punon by MP atum punon komane mele tunda de aninghal is claim re pukan de lasil aninghal link na claim de je pha isi a provision na di ko la ke disqualification de donc c'est disqualified pour le donc c'est constitution atteint pour by state around atteint pour central around atteint c'est ça quand nous pour tante lalo la tante 11 schedule ada 11 schedule on kisi to pour tante specify the authority and responsibility of panchayat like 11 schedule on namlo pour tante hala article 243G no namlo pour tante hala panchayat alu local self government de panchayat system ko sansi sala ni ma ko PPA je consider na ka to ko bien tame kada si to alo Lapan 12 schedule specify the power and authorities of municipalities. Lapan 12 schedule local self-government. That 12 schedule lapan that article 243W. Article 243W long namu pelotante 12 schedule integrate long hala municipal areas di town areas. Kopi development ada plan lain ma urban poverty alleviation toh roads and bridges toh planning for economic and social development toh urban planning including town planning to halai makya 12 schedule long si tola town committee town area kaping kuria khan kapan kelasana kasi kapre health service atau we si kaping kuri mana makya 12 schedule long si lakya article 243W long si tola asi India Constitution ketan nabi program bingung nasila in bankrani schedule 1 dan schedule 12 ana makya nabi domhan asap si ni megan kupi ngomong bahkan kita cepat aja kita bingung schedule 1 ngomong kupisi to ma details ni kan bingung kasi isikan pun kecetan ni pan mo orang ni nilai isikan ni pun kecetan mo apa nang setan ni dia bang schedule 1 dan schedule 12 la hek kan jadi masuk video kan kita lo ka bingung orang macam ni India Constitution ng 12 schedule do la inteng kredi do 12 schedule long aja kong 1 schedule 1 dan schedule 12 ang kupi aja kong ma la kong solam
kapag chiniji ke thanji hansi pini ini live si kami mahang ko kasi kado kami hans kami ni joro nang itum apona si pitun kana po pata nang itum share tha lang tha pata nang itum constitution do kote pohi pon tha lang so se ka chiniji pha lang so se ke thagya pha ele tum constitution alam pon $60 pon aka prek alam sa kami itum pason si che thanji pon pon na kasi nilihin pel ini kado ko era pon kami nili joro se nili lam tila si piyo kado